seulement le plafond. Angalia mzime hii ya pili kwanza. Chef, mzime kwanza hii. Mzime kwanza hii. Mzime kwanza hii. Nani mulete mungazi iko pale. Mukalete mungazi pale. Yes, reka twongere tubagezeho amakuru yo kuri Tawara TV mwese aho muherereye, reka twongere tubahe mwaramutse aho bukeye aho bwije, tubahe mwiriwe. Uyu munsi ni umunsi wo kwa gatatu ku itariki 11 z'ukwa gatatu 2026. Kuri mikoro ni Eric Nkundabantu uko bisanzwe, ni nawe uri kubyuma. Reka tugende tubagezaho amakuru ya kino gitondo y'uyu munsi ko byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 11 z'ukwa gatatu 2026 mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, DRC, wibasiwemo n'ibitero bikomeye by'ibisasu byarashwe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Ibi bitero byahungabanyije umutekano w'abaturage, bitana ubuzima bw'abantu, bikomeretsa n'abandi. Abayobozi rero bo mu ihuriro rya AFC M23 twirwaneho rwirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa batangaje ko ibyo bitero ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bidakwiriye gukomeza kwihanganirwa, cyane cyane ko bibaye mu gihe impande zihanganye zari zumvikanye kubahiriza agahenge. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu batatu aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'ibi bitero. Mu bapfuye harimo n'umukozi w'umuryango mpuzamahanga utari uwa leta wari uri mu bikorwa by'ubutabazi. Yagize ati imibare y'agateganyo y'abahitanywe n'iki gitero cy'iterabwoba cyagabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ukoresheje drone y'intambara mu mujyi wa Goma igaragaza ko abantu batatu bamaze kumenyekana ko bapfuye, barimo n'umwe mu bakoraga ibikorwa by'ubutabazi. Guverineri wungirijwe intara ya Kivu ya ruguru mu buyobozi bwashyizweho na AFC M23 Manzi Willy nawe yemeje ko drone zarashe ibisasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma. Yavuze ko ibyo bikorwa byiswe ukumena amaraso byakozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, asaba ko bugomba kubazwa ingaruka zabyo. Yagize ati uru rwego rw'ubushishozi rugaragazwa n'uruhande rwa Kinshasa ntirukwiriye gukomeza guhabwa ubudahangarwa. Umuryango mpuzamahanga ukwiriye gukomeza kurebera ibi bikorwa. Yakomeje anenga icyo yise uburyarya bw'umuryango mpuzamahanga, avuga ko ukomeje guha uburenganzira ubutegetsi bwa Kinshasa bwo gukorera ibikorwa byibasira abasivili, mu gihe uruhande rwa AFC M23 rwo rushyirwaho igitutu cyo kubahiriza agahenge. Ku rundi ruhande, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa nawe yagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'ibi bitero. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko umujyi wa Goma uri kwibasirwa n'ibitero bya drone by'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Bisimwa yagaragaje ko ibikorwa nk'ibi byo kurenga ku gahenge bikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bishobora gutuma AFC M23 nayo ifata icyemezo cyo kudakomeza kubahiriza ayo masezerano. Yagize ati uku kurenga ku gahenge gukabije gukorwa n'uruhande rwa Kinshasa bishobora gutuma natwe dufata icyemezo cyo kutongera kukubahiriza burundu kuko twakomeje kubyirengagiza igihe kirekire. Ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimaze imyaka irenga
20, by'umwihariko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo. Akarere kagizwe n'imitwe myinshi yitwaje intwaro yahanganye n'ingabo za leta ndetse rimwe na rimwe ikanarwana hagati yayo. Umutwe rero wa AFC M23 wongeye kugaragaza cyane ko 2021 nyuma y'imyaka wari umaze udakora ibikorwa bya gisirikare ku rwego runini. Muri 2023 no muri 2024 uyu mutwe wafashe ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu ya ruguru, harimo n'uturere twegereye umujyi wa Goma, ari nawo umujyi munini w'ubucuruzi n'ubuyobozi muri ako karere. Ihuriro rya AFC M23 rivuga ko rirwanira uburenganzira bw'abaturage, bamwe bavuga ko bamaze igihe kirekire bahohoterwa cyangwa bagashyirwa ku ruhande na leta ya Kongo. Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja uyu mutwe kuba ufashwa n'ibihugu byo mu karere. Ibyo AFC M23 ihakana. Ibitero by'indege zitagira abapilote byabaye mu mujyi wa Goma byateye ubwoba abaturage benshi cyane ko byabereye mu mujyi utuwe cyane. Imiryango itandukanye ikorera muri ako karere yatangiye kugaragaza impungenge ku mutekano w'abaturage n'abakozi b'imiryango y'ubutabazi. Ubundi abasesenguzi mu bya politike n'umutekano bavuga ko niba impande zihanganye zitihutiye gusubira ku meza y'ibiganiro ko kubahiriza amasezerano y'agahenge bishobora gutuma intambara yongera gukaraza umurego mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe ibi bitero bikomeje kuvugisha benshi, haracyategerejwe icyo ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko kuri birego bushinjwa byo kuba bwakoresheje drone mu kurasa ibisasu mu mujyi wa Goma. N'ubundi uretse ko twababwiye yuko Goma na Kinshasa cyangwa se AFC M23 nta munsi ibi bintu bajye babyibuka neza kandi babishire mu mutwe. Nta munsi leta ya Kinshasa yigeze yemera ibiganiro. Kuva kera kose Tshisekedi yavugaga ko adakeneye ibiganiro n'inyeshamba, adashobora kwicara ku meza kumwe n'inyeshamba. Igihe abona ko yakubiswe akavuga ngo reka batanga agahenge kandi batange n'ibiganiro, ariko kandi byagera aho abona ko bavuze ngo reka dutange agahenge akongera akarasa. Niyo migambi yiwe. Reka tunyarukire kandi muri Sud Kivu mu gace ku misozi miremire, agace ka Minembwe. Ibitero bya drone bishinjwa FARDC byahitanye abasivili binangiza radio n'ibikorwa remezo. Mu gitondo cyo kuwa mbere murabizi ko itariki 9 z'ukwa gatatu, agace ka Minembwe kari mu ntara ya Kivu y'amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye guhura ibitero bikomeye by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Abaturage bavuga ko zoherejwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ibyo bitero byahitanye abaturage benshi binangiza ibikorwa remezo birimo na radio y'abaturage. Amakuru atangwa n'abaturage batuye muri ako gace avuga ko urusaku rw'izo ndege n'urusaku rw'intwaro ziremereye byatangiye kumvikana mu masaha ya mu gitondo, bikurikirwa n'iturika ry'ibisasu mu bice bituwe cyane byo mu mujyi wa hagati wa Minembwe. Murabizi ko abaturage aricyo kintu bahora bataka. Duhora tubwira abantu yuko izi ndege kubera iki zijya kurasa mu baturage zananiwe kujya, kubera ko bazi yuko iyo zigiye ahantu hari MLDP twirwaneho izihanura, zabonye ko nta kundi ari ukumara abaturage babo. Leta ya Kinshasa mu by'ukuri ni leta yabonye ko idafitiye urukundo abaturage bayo, ahubwo yumva ko ishobora kubamara. Nta bwirinzi yabahaye, ahubwo niyo yifuza ko abaturage babo bashira.
ni cya kindi cy'ikimenyane no kurebera ku mazuru no kurebera ku isura rya ronda, ironda ry'isura niko tworyita, ukundi twavuga ngo irondaruhu kubera ko bose ni abanyafurika n'abirabura, ariko kubera ko umuntu uko yaremwe leta ya Congo ivuga ko tugomba gushira n'ibyo umugambi wayo n'ibyo yashatse. Abatangabuhamya bavuga ko ibyo bisasu byaguye cyane muri centre aho bivugwa ko hari hahungiye abaturage benshi baturutse mu mihanda itandukanye ya Karingi, Bidegu, Mikenke n'indi ikunze kuberamo imirwano. Noneho bikavugwa ko bamwe muri abo baturage bahise bahasiga ubuzima mu gihe abandi bakomeretse, nubwo umubare nyakuri w'abahitanywe n'ibyo bisasu utaramenyekana kugeza ubu. Ibyo bitero kandi byangije radiyo Tungane, iradiyo y'abaturage ikorera muri centre ya Minembwe, yari imaze igihe ifasha abaturage kubona amakuru no gutanga ubutumwa buhuza abaturage muri aka gace. Urumva ko leta ya Congo kwangiza ibikorwa remezo itakoze byonyine, nabyo n'ibindi byose yananiwe guteza akarere imbere, inanirwa gushyiraho imihanda, inanirwa gushyiraho amashanyarazi n'ibindi. Abaturage ibyo bikoreye bumva ko bagomba kubyangiza. ntibakunda ndetse n'igihugu, nicyo kibigaragaza ni ukwangiza ibyo abaturage babasha kwigeraho ku bwabo. Umwe mu baturage watanze amakuru yagize ati aho ibisasu byaguye ni ahantu hari hahungiye abaturage benshi bavuye mu bindi bice byugarijwe n'imirwano. Ni agace gatuwe cyane kandi kari hafi y'ibikorwa by'ingenzi by'ubuzima n'uburezi. Murabizi ko hari ibitaro, hari amashuri, hari ibyo byose leta irashaka kubisenya, mbese wa mugambi wo kudukura hariya ariko zaranze kubera ko yananiwe. Centre ya Minembwe ifite ibikorwa byinshi by'ingenzi birimo amashuri abanza n'ayisumbuye, kaminuza, ibitaro bikuru bya Minembwe ndetse n'ibikorwa by'amadini n'abihayimana bitanga ubuvuzi n'ubufasha ku baturage. Kugeza ubu nta mubare wemejwe w'abishwe cyangwa ibyangiritse muri ibyo bitero uratangazwa ku mugaragaro, ariko icyo tuzi ni uko hatewe kandi hangirijwe. Rero ni ayo makuru y'iwacu ari iwacu ku misozi. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, amakuru aturuka mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa rikomeje kugaragaza ibitero bikomeye by'ibisasu ku baturage rikoresheje drone z'intambara. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi ahagana saa 2, abaturage bo mu centre ya Minembwe, igice gituwe n'abaturage benshi muri teritwari ya Fizi, batangaje ko bumvise urusaku rw'ibisasu bikomeye byaturikiraga bikurikiranye. Amakuru ava muri ako gace avuga ko ibitero byakomeje kugabwa amasaha menshi kugeza no mu gihe cy'umugoroba, nijoro bikaba byateje ubwoba n'ihunga rikomeye mu baturage. Ibitero byo kubataka nabyo byagabwe mu bice bibiri, Karingi, Bidegu, Kalongi n'ahandi. Ihuriro rya politiki y'igisirikare cya M23 ryasohoye itangazo rivuga ko ibyo bitero byibasiye abaturage b'abasivili mu buryo butavangura, rikavuga ko byateje impfu nyinshi ndetse bigatuma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Ibitero bitavangura kandi by'ubugizi bwa nabi byibasiye nkana abasivili, bituma hapfa abaturage benshi b'inzirakarengane ndetse n'abandi benshi
bahatirira guhunga ingo zabo. Iryo huriro ryavuze ko mu rwego rwo kubaha abapfuye n'imiryango yabo ryafashe icyemezo cyo kutagaragaza amashusho ateye ubwoba y'ingaruka z'ibitero nubwo rivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ubukana bwabyo. Agace ka Minembwe kamaze imyaka myinshi kari mu bice byugarijwe umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka karere gatuwe n'amoko atandukanye arimo Abanyamulenge, kakaba karabaye isibaniro ry'imirwano ihuza imitwe yitwaje intwaro itandukanye hamwe n'ingabo za leta. Mu myaka ishize, Minembwe yakunze kugaragaramo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro yitwa Wazalendo, imitwe yitwara rya gisirikare irwanya M23 na MLDP irwana ku ruhande rw'abaturage. Ibi byagiye bituma abaturage basanzwe babaho mu bwoba no mu guhora bahunga, ndetse bafatikanyije n'abambari babo Abarundi, Abatanzaniya ndetse ubu n'Abazimbabwe bakaba barajemo. Raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zagiye zigaragaza ko abaturage bo muri ako karere ari bo bakunze kugerwaho cyane n'ingaruka z'izo ntambara zirimo ubwicanyi, gusahurwa kw'imitungo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu bihe bya vuba, uruhande rwa leta ya Congo rwatangiye gukoresha drone z'intambara mu bikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bw'igihugu. Izo drone zikoreshwa mu gutata no mu kugaba ibitero ku birindiro by'imitwe irwanya ubutegetsi. Ariko kandi abasesenguzi mu bya gisirikare bagaragaza ko ikoreshwa rya drone mu bice bituwe cyane n'abaturage rishobora guteza ingaruka zikomeye, cyane iyo amakuru y'aho ibitero bigomba kugabwa atizewe neza. Mu gusoza, itangazo rya M23 yongeye gushinja ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi kuba ari bwo bubazwa amaraso y'abaturage akomeje kumeneka muri ibyo bitero. Iryo huriro ryagize riti "Amaraso y'abaturage ba Congo yamenetse, ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ntazibagirana kandi ntazagirwa ubwiru." Ku rundi ruhande, ubutegetsi bwa Kinshasa ntiburagira icyo butangaza kuri aya makuru areba n'ibitero byavuzwe muri Minembwe. Hagati aho, abaturage bo muri ako gace bakomeje gusaba ko imiryango mpuzamahanga yakwivanga byihuse kugira ngo irinde abasivili mu gihe imirwano n'ibitero bikomeje gufata indi ntera mu misozi miremire yo mu burasirazuba bwa Congo. Reka rero dusoreze amakuru hano kuri mikoro. Ni Eric Nkundabantu nk'uko nabibabwiye kuri Tawara TV. Wowe nimba ari ubwa mbere ugiye kuri ino channel cyangwa se ukurikirana na channel yacu Tawara TV, kanda subscribe, ukore share, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro nk'ibi ujye uwa mbere mu kubibona no mu kudushigikira mu buryo bwose bushoboka. Murakoze kandi murakagira Imana ibane namwe.